Kapitang Inteng! Marikwanang! Marikwanang! Na, apay ngay, kasla awan mangmangag na. Ay, pukaw manan, ipigpig sa. Marikwanang! Gumatangak man! Nay, si kamagayam day tamari tuyang. Nabayag ka ditan? Ay, itay pailaeng. Anya ngamin ayat ti aramidam. Agsalsala ka mo dita sangwanan ti silpon mo. Naka-short pan. Naka-sports bra ka laang. Agtik-tiktok kak, mare. Daytoy na, buyaam ti video. Daytoy. Ha? Ay! Anya ngay asala day tamaray. Ay na, una yan. Nagsiksi kamot una yan, itiday ta abijaw. Wen, mare, masapul a seksi tapno ado ti agreak ken umado ti followers ko iti TikTok. Kasta ka day maray. Wen, teknik day ta mare. No kayat mo akit i-search mo lang tinagan ko iti TikTok tapno mabuyam amin dagiti videos ko iyan. Makitan to maray. Awan mo load ka. Into nagload ka I-download mo nga umuna ti TikTok app. Tapno mabuyam dagiti video nga in-upload ko. Di mo liplipatan ti agreak kan ag-comment. I-follow naktumot tayo. Marikwanang, gumatangak man iti kape kan asukar. Mabitlaang, tayalaang ka, maribanang. Na. Apay ngay akas tatiin suot mo, mare. Naka-mini skirt kan naka-sports bra ka mat. Bagbagay ko malaang, maray. Wan makit di amaray. Kas kala teenager. Kastoy nga minti uso nga outfit iti TikTok ita. No kasta, ag-tik-tiktok ka, maray. Yes, maray. No kayat mo abuyaan nagiti videos kaw. I-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Makita mo amin ti videos ko iyay. Di mo liplipatan ta agreak ag-comment kan mangi-follow kanya. Masapul ka ding nga ad-download, maray? Kuwin maray. No kayat mo agaramid ka iti account mo ta isuro ka no kasano tag-tiktok. Ang mga no agungat ni Inteng. Samay sa, saan ko abagay ti mini skirt kan sports bra. Mabalin mo nga'y sekretom. Mayatag TikTok. Sumikat ka. More skin, more followers and reacts, maray. Makitan to, Ay, at gayam tay kapi ka na sukaragat gatang, maray. Agyaman ak, maray. Ay, saan akong agbayad? Taur-urayan nak ni Inteng ijabalay. Ilistampay laan. Apay akas tati kawits mau kagawad. Kastoy matiuso itakwarag. Nagalas. Kano bagay ko, kano ko nadagiti TikTok viewers ko? TikTok? Wen! No kasta, agsuot kayo laang iti revealing abadaw, tapno umadaw ti followers yaw. Tas lakas jayan No, kaya't mabuyaan dagiti content ko, i-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Di mo liplipatan ti ag-react, ag-comment kan i-follow naktumatan. Aywan, anyat gagaram. Ay, umayak bang gumatang iti soft drink, di basit laang. Day talaang. Kan may sabal ko ta tinapay, day talaang. Ay, Anya ti buy-buya di ta cellphone mo, tuyang. Agluto ka kigay. buy-buyaag man dagiti TikTok videos ni Marikwanang. Makapakatawa nga raw tanay. Kaslagraraman. Anya day ta TikTok, Umasidag ka ngamin ate, pabuyak kan ka dagito'y video na.
Ha? Ay, mabitla ang tayo puti sa na. Ha? Nagsakit nga min tilapayag. Sige, atoy kita. Yay! Na, Una yun data bigyaw. anya, sexy ka din ni Marie Kwanang. Naka-miniskirt ka naka-sports bra laeng ni Marikuanang. Kita, naglaing agsala. Saan ka day? Mabalhin mo't nyagsala nga oray nakapantalon ka naka-t-shirt ko ma. Di ko na nangamin kanya. More is kind, more followers ka no. No kasta, aramid na laeng data tapno sumikat kan umaduti fans na. Kaslakas jayan na. Ay nalipatan ng samutin akagawad dito'y barangay tayaw. Ay kasaritam tuman data ako marim tuyang. Ay nagalas na aramidan na. Ano din lang ko pagsasaritaan da kwaraw kung dagiti tanod na ama ipapan ka ni kagawad ko anak. Agkakatawad na pa. Ay kat dinamag mo kumaida Mabainak. Ang mga no ibagada at chismuso ak. Iso asikat ipagdamagat. Ay, jakmet amo no anya. Kasla... TikTok. Kung kunadan sa. Ang mga no jay TikTok video ni Marikwanang. Kanya dahi ta TikTok. Aya. Ay, narigat nga i-explain inteng. Umasidag kalangan kanyak, tabuya amis mo. At to'y ti cellphone ko. Silpon. Aha. Ne. Dayta. Anya nga dagita a video. Nakashoot pan kan. Yay. Naka-expose bramot ni kagawad ko nang agsasala. Yay. Wen nga rod. Sumut laeng Ay, kasta ti aramidan ni Marikwanang. Ay, saan lagayam amay maysa? Adugayam ti inpos na a video na. Nagalas Ay, saan asyak ti pangibagaam iti dayta inteng? Ah, Ni Marikwanang ti pangibagaam. Ay, oo na yun, Chip. Makapakatawa mo to'y video ni Kagawad Kwanang. Ay, Mas dawak nga ro Jipaut. Tanabailan na pailayang ti agsala iti kakasta asala. ay na. Kat no naglaka ti kasta, Chip. Ha? Mabitlaang, tapabuyaan ka. Nay, timakdar ka mo tan Jipaut. Chip, Ah, mangipatukar ka iti TikTok music, tagsalaak. sige. Anya ti kayat mau. Jay fast, when no jay slow. Oray anya ditaan, Chip. Sige, dahito iti kayat ka. Oh, Alang nga roden, patukar mo, tagsalaak. oh. Ah, Ah, kastoy, Chip. Kita ma. Kabaalak mo't ati agsala. Oh. Ne. Apay nga inidip mo ti music, Chip. Kita ang agsalsalaak. isardang mo ti agsala. Nagalas ang buyain. Ha? Ay. Anya nga iti makunam, Chip. 10% lang mo ta sala. 90% apopugay. Ha? Uy, sobra ka mo, Chip. Pudno mati ko na ka, Jipaut. Kat sikangay. Kabaalam ka diti agsala, Chip. Kabala ka, ngamjak kahit nga ipakita. Tama nga no makita nak ni Anggang, ilkat ungtan nak tukit day. Oh, kun kunam laang dayta, Chip. Ngam ti kinapudno na. Di mo kabaalan ti agsala. nakitak di inarami jo ko ni kwarog di tasangwanan ti barangay ha. Jipa. No kasta. Nabuya yu amin, Kapitan? Nagling ka gayam agsala. Ha? Saan mo't, Kapitan? Impadas ko laang. Kitnukas kala expert. Katno ko na ni Chip Kwarog. 10% sala, kun 90% papogi laang. Na, imbaga na kan kadeta. Uwan, Kapitan. Diyos ko. Apay ngay agkatawa kayo, Kapitan. Mamati ka kan ni kwarog jipo. Tapod no ti ibagbagana.
Ni Kapitan Mat. Kat no kunayo itay, nalaingak nga agsala. Ita, ibabawi yaw. Nay, apay ngay aseryoso kayo mateng, Kapitan. Kat no agkat katawa kay wala ang itay. Ay, seryoso ako na. Sardengan nyo dahita TikTok. Ah? Dahitan ton, ti pa kaibabay na niya. Mayat TikTok. Angam ko ma. Jay education ti ipusyo. Tapno ada maadal dagiti viewers. Ay, nasaya at tanda ka dito'y paraangan niya, Maray. Umayak lamakiin ni istorya. Ay, wen Maray. Agtugaw ka dita pagtugawan, akawayan. Ay, wan Maray. Ahap. Ah, Ay, wan gayam. Nakitam ka DJ videos ni Marikwanang ititiktaw? may salaeng ti binuya. Ay, sus! Binuyam ko maamin ah. Ay, kasano ko maabuyaak. Kat jakmat magustuhan ti araramidan ni Marikwanang. Di mo magustuhan? Kat nagsala laang mag. Ay, saan mo't ada kas ti agsala? Ang ag t-shirt kan ag pantalon ko maa. Ta saan mo't amasapon anak ka miniskirt ka nga agsala. Sa bagay, tadamot dagiti dancers. Nga uray saan daan naka-underwear. Iti sangwanan ti kamera. Kat sikat dala tamag. Husto ka, Marituyang. Ang depende iti agbuya dayta. No siya akot jak kayat abuyaan ti kakasta. Ngam ni Marikwanang, okay laang nga ipakita na ti legs na kadagiti viewers na. Tinapatag, ado ti reacts. Views kan followers na. Ay na. Imbag ko manusan na bakbakutan na. Kunak ilano po no ako mare ti pangibilbilangan nyo kanyak. Saan mo't gayam? Ay, Marikwanang, ada ka dito'y paraangan da Maribanang? Wine! Kat nangag ko amin ngayong bagbagayaw. Kat katawaan dakpay gayam. Manipod ita! Saan kayo nakumaray? Aglilinipat tayon! Naipusan ti asin, tuyang. Mapan ka man umutang iti tirsina ni Marikwanang. Ay na, saan mo anam namaan na pautangan nak ni Marikwanang? Apay ngay? Kagura nak nga road. Si kalatan ti mapan umutang. Apay kagura na ka? Adamanan kalukwan nga naramid mo? Kinat katawaan mi ngamin kin ni Maribanang dagiti TikTok videos na. Ay unay kayon tuyang. Kasanon nga no may nasingiran ti utang ta. Ay kat bayadan tan ah. Awan nga rod pangalaan ta iti pagbayad ta tuyang. No apay nga min napakibibiyangan nyo ni Marikwanang. Di ulat tabaybayan day ta parang tik-tiktok na. Pakaragsakan na nga raw. Wunan, siya kung tinagbiddaw. Mala, inka umutang iti asin kan kwa na. Ay, mapanaklangan iti sabali at tersina. Mala nga raw, mapan ka. Basta siguradwam nga da isang put mo nga asin. Awan mo't tanti makitak a videom ijay TikTok mo, Maray. win nga raw. Dinilit mo ka di, Maray? Wen, indilit kon ko kumare. Kababain gayam ti inaramid ko. Pasensya kayon ah. Kwa, Marikwanang. Da kami tirumbang nga agkid daw iti pamakawan mo. Takinat katawaan da ka. Ay, pakawanan na ka, Maray. Uray siyak, Maray. Sapay kumata mapakawan nakmut. Agyaman nakit di takinat katawaan dak. Ngamen, ijay ana amiris ko asaan gayam anasaya at tinaramid ko. Ama pan agsalsala, anak ka short pan kan naka-sports bra, iti sangwanan ti kamera. Tapno umadula ang ti followers ko. Mala, san mo na panunutin day tamaray? Tinapatag, insardeng mo. Ay, agpamerienda ka nga roda na. Anya ti kayat yu ameriendaan ta ilibre kayaw. Ay, dayta. Ay, uraan niya ditan, Maray.
Nuan niya ti kayat mo nga ipamerienda. Isulatan. Sige, tay kaimasan nga ron at tinapay. Ang merienda tayaw. Ay nanakwanang. Sana dakas ti ag TikTok. No lang kat may parbang ti isuot mo akawas. Ala sigay. Ditom tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.